Crveni krst opštine Ćuprija i pripadnici policijske stanice u našem gradu održali su danas učenicima nižih razreda osnovnih škola 13. oktobar i Vuk Karadžić predavanje u okviru tradicionalne akcije Šta znaš o saobraćaju. Mališani su iz prve ruke dobili korisne informacije o ponašanju u saobraćaju, a istovremeno su proverili i svoje znanje iz ove oblasti. Miodrag Simić, sekretar Crvenog krsta Ćuprija, naglasio je koliki je značaj ove akcije za naše najmlađe sugrađane. Septembar je vreme polaska u škole, puno je dece na ulici i naš cilj je da skrenemo pažnju javnosti, posebno vozačima, da uspore kroz grad Voždovu, naročito pored škola, jer je puno male dece koje se prvi put sreću samostalno sa saobraćajem. Naša je želja da deca bezbedno dođu do škole i da se bezbedno vrate. Da bismo to uspeli, angažovane su sve strukture, posebno zahvalnosti dugujemo školama i policiji koji su na posebnim časovima organizovali predavanja na temu saobraćaja, na temu kretanja po ulici, a ovo je samo jedan vid te završne manifestacije da upoznamo građanstvo da je bezbednost dece u prvom redu najznačajnija. Činjenica je da imamo dosta bahatih vozača koji ne poštuju ni pravila, ni povećanu gužvu na ulici, pa ovim putem skrećemo pažnju svima, posebno roditeljima, da vode računa o svojoj deci, a vozačima da uspore. U osnovnoj školi Vuk Karadžić ovog puta učešće su uzeli i učenici odeljenja dece sa posebnim potrebama, rekao je za našu televiziju Dragan Dositijević, vaspitač u odeljenju dece sa posebnim potrebama, i dodao. To pre svega kažem iz razloga zato što su oni deca sa, većina njih sa oštećenim čulima i psihofizičkim potencijalima i naročito su ugroženi u saobraćaju više nego deca iz redovne populacije. Zbog toga je potrebno da određena znanja, osnovna znanja o saobraćaju čuju direktno iz usta saobraćajnog policajca i ljudi koji se bave time, a naravno mi ovim putem želimo da im se zahvalimo njima i predstavnicima Crvenog krsta koji su se aktivno uključili da deca sa smetnjama u razvoju prenesu neka osnovna znanja iz ove oblasti kako bi na neki način podigli nivo bezbednosti učenika sa smetnjama u razvoju u našem gradu. U okviru ove akcije aktivisti Crvenog krsta Ćuprija i pripadnici Ćuprijske policijske stanice posetili su danas popodne i učenika osnovne škole Đura Jakšić i malene đake ove prosvetne ustanove, upoznali sa svim značajnim momentima vezanim za saobraćaj i ponašanjem u saobraćaju.